Čekaj, tu piše da i u Lupoglavu primamo putnike. Ja, vidiš. U Lupoglavu 9.30, 9.40 ulazi za Sputnika. 9.40 gledja. Ja. Šano, tako sad ćemo vidjeti da li je to samo tako, ili će zapravo doći. Da. Postavljanje vlakova u ostalim službenim mjestima samo iz prometnih razloga. Nastavi, Ma chi c'è pedato, no? Ma è anni qua, sto 10. Cosa dite? È da anni questo rallentamento qua. Od koliko je to 10 na uru? To 2-3 anni.
Sedia. Sì, grazie. Basta, bisogna chiudere la porta. Grazie. Ah, non c'è il permetti qua. No, oggi solo in Costa Rica. Sabato e domenica non lavora. Chiuso. Gli altri giorni sì. Sì. Vedremo se me lo puoi. Prima o poi. Dai, prossimo. Quasi troppo tua prima.
Donje parti. Direktno. Ja sam ti rekao, ja, nemam više dobro. Nisam bi rekao da sam ga razočara. Ja, ja, da nisam Razočara. Majke. Rekao razočara. Sad je još bina, to je prvi. To je prvi put. Dobro, tako. Ja ima kuullut to, missä ja to. Kyllä dobro.
Jos ei saa. Došlo mi je na mapu da sam imala. Dok mi je objasni sve kalendar. Delana, sam došao u mapu nije No ja sam se sam za redu da nije uvijek obliko područja. ja nisam već čitam. Nema veze, ne. E sad smo se te to ugupalo, došli na pijaču, smo popili pijaču, naložili još jednu i na skoro da nam donese smo stalo vrijeme, što še je dole, ne znači ako bi vrijeme pak se reka mači gori, to su dano.
moraš i ugasiti. To ne bi se stiglo. To ne bi se stiglo. Červo. Pretekla 3 km daleko. Cosa devo essere? A via di lì, Ah, è bila daleko. avete visto il cervo che è passato? Sì. Balci, questo mene potrebbe stare sentito. Ja, quasi, potrebbe essere. Sì, rigore con le mele, quindi è 6 km Mi piace, ci deixa pensare più nel senso. Quindi, Cosa noi ha spazio per ali steći sam malo kurca će na raspored. Kolega šire tako. gestire non era Kolega facciatine piccoli quelli. Da sto. Neke prekršaje napraviti. To je previše sati. C'ha si pljačka ure. 180 mjesečno. Ma niti sa prigovorete. Nije story. Turnos je bi predviđen, mislim, učinjen 9 prošlo. A on je story raspored, jer naš da po turnusu se dela raspored, ne? 8 u 8, da. A je njega iskrija, da ga je koristi kao godišnji odmor. A opet, onda je to bilo 180 sati u praznu.
Mato hidrat 220 i tako, a davamo je samo kvot. I ono, obećiva i slobodne dane. Pogled, šta je bilo? Radi tega što je u knjižem bi u 9 nema slobodnih dana. A preko vremena se ne more pasiti. Onda je došlo malo do laganog konflikta. konflikta i menadžer Čegori je rekao kao da radi tega će Nema prave to oni ide za ni zakone, ni prave, ni ništa. Sada. On je to rekao samo zato jer je pogledao to što spremu, ne? Znači, jer da tiče i tira se zajedno ponovno jače. Ja sam najkvalificiraniji za to. On voli tako na vidite. Da, ali sam ga ukrčio, zašto? Sam mu rekao, tu je trebalo biti 2. Prelazi 12 sati. A da nimo ga najnijeli. Няма je bez slika. Već. Da, slike nekako. Sigurno. Ja sam mu rekao, jedno što ti počeš. Već kad si tak, kad si to napravi, ajde. Neću ga maltretirati, nije, znaš. Abo se trebalo za vremena zračunati. Ne umirivali u kašancu. Prilagane goste. Sada to šira je kao naš unutarnji rasporedni, a Lili je tamo kao ona, tako. On reče njoj čas, vidjela je preko vremena, ona javi gore, ja bio dobre, toliko je tako. 40 sati, 22 pol. Ja. Po zakonu. Da. Preko tega. Jer onda neka slobodni da, neka skepnio. Ono čas je pripati. Ne, preko tega on popravio neke nesmištovi. Ja, to je to. A Mato, sad kad delamo preko vremena, se plaća. Mato je sad kondicija, on hoće 100 sati napraviti preko vremena. On je već napravio kvarnar na pomislicu. Ja sam mu rekao, Mato, nemoj pesati da će ti plati 100 ur preko vremena. Napravi 30, 65 maksimalno i... Na kome, znaš, je pokreman. On je sebe sam ti zajebao. Ono kad smo se mi počeli delati turnus, znaš, onda se on pravi, jel da? Pa je on složi neki turnus sa još jednim čovjekom manje. I neke kerefeke je napravim, a to je prekrši sve moguće zakone, pravilnike i čak mi se čini da nije bilo izveđivo. I to je bi poslao, onda se to poslao nazva i gledajte ti zdravo. Sve se to složi. To je bio, moram ja napravi da se dela u 7, kao da je bilo dosta za sve. I za godišnje odmore i za sve. Ali, šta znam, meni nikad nije, znaš, nič palilo na bušti. Sada. Meni, moja bušta je bila leko u redu, znaš. I preko vremena i sve.
slabo zaračunali vrijeme, njemu malo treba reći. Ja sad mogu ono biti Koliko ćemo kad se odbrike to? 7-8 minuta, stvarno više. Ja. Faremo 7-8 minuti di ritardo. E dove lavorate voi? In che città? Trieste. Trieste? Sì. Ma guidate il treno? Una volta. Ah, una volta guidate via, proprio. Evo će i probu. A? Jedno i drugo. Ima slike, vidite. Ja? Ecco, quando ero giovane. Ah, sì? In che anno è stata fatta questa? 30 anni fa. 30 anni fa. Perché Trieste e Modena prima li vedevamo, no? Aspetta però. Che treni erano questi? Questo era 1043. Questo 6,52. Dopo ho fatto questo perché avevo occhiali. Ah. Allora ho cambiato. E adesso sono in ufficio. Tra poco. E come vanno le cose da voi? Va Male, bene? male. Ma non male, dai. Vale. È tutto nuovo, tutto cambiato. Ma le paghe sono abbastanza buone. Prima dell'euro sì, Erano meglio? adesso no. È dunque da 92, 2002, 15 anni che non aumenta. 15 anni, 15 godina nisi imali povećanje. Plaća. Aveva fatto un accordo sindacato e ferrovia. Sì. Loro davano un certo numero di promozioni e in cambio non si alzava il paga. 15 anni. Oh. Ma queste promozioni a chi andavano? A certo personale, ma non a tutto. Però l'aumento era per tutti. Tijekom sindikata stoji bio sporazum da za toliki broj kao poboljšanja radnog mjesta, znaš, kao sebi daju kontrolni, meni, ja znam, revizor i tako ne,
za samo pojedine ljude, da 15 godina su potpisali da se ne povećava sad cijena za rada. Malo je ljudi, da. Perché fino al 91-92 la ferrovia aveva più di 200.000 persone. Sì. E dopo il governo ha voluto mandare via metà, Metà. pensionati. Sì, sì. E allora i sindacati hanno detto noi firmiamo il pensionamento ma dovete promuovere questi qua che diciamo noi. E in cambio non alzeremo la paga. Però l'aumento ha fregato tutti, no? Le promozioni non solo per certe persone, il blocco era uguale per tutti. Ma adesso non va bene perché hanno fatto tutta la ristrutturazione della torre. Ecco, cosa? 8 minuti. Fermo. Acqua. Questo je kotlje. Tu ćemo stajati 8 minuta. A te se bi trebalo dva kasnimo, tako da ćemo 8, daj. Čekaj, ja sam inače i reći, to nemaju ni za koji dolje. Barem da malo otvore. Mesa i ja sam te glavi pravina za neki svijetli. Ja? Sa klavijom. Čik gdje malo. Volete bere un po'? No, Grazie. Ciao, siete capita un po'? Ja. Un po' di vino se volete bere, vi ho chiesto. No, questo. no, questo niente. No, non siete in servizio. Dovrei che mi ascolta. Još nam dira 50 pa sarà che È il vino che fa il mio collega, no? Lui di alta qualità. Strega da musica, meno male, le cupone. Znači Josić je gore već, ona čeka, da, on je na delu. Kako sad ne znam, kad budemo mi to, ne znamo, sve ćemo mi to pozapirat, jel da? Skupa, znaš kako? Ne, ovdje na nekam. Ne, da ne bi ti šao unutra. Kakve pa ne? Ma ne, tamo delaju je firma ovdje na stanici neke... Onda okna ćemo pustiti oko da se to Ja, vraći malo. Šito, ćemo ga kamo na mjesec, kamo kad mi hlada dole. Jer mi neko mi je govorio, on bi ti zapravo, znaš, šta ovo, da ne bi kao ti pošaru. Znaš kako bi to A zakupalo? tako, barem da je zraka. Barem malo, ja. Da, da. A mislim, Čekaj, taj je farba, dim veća farba. ma ja, jedino ako nam to radi, svako skrida. Jedino to. Tak smo čakulali sad, ja i Milenko, smo rekli, da bi barem policija je ne ulovili ti farbanje. Bi to vidio. Pa da im se naplati farbanje svih DMG-a, znaš ono, Da, da. koje su naše cijene, da bi to pasali. Jer ko neki put će bilo, ko si čao kreja, si plati za sve ono što se prije ukreva, tiska. I tako je za DMG, sve da ti moraju platiti farbanje kompletno. Ima mali nove DMG, ide da se počne neki usudija više koji bi to dio. Samo treba se potruditi, da pokrenuti. I za koliko bi koštalo novo farbanje za cijeli DMG? I još 2 puta 5, 6, koliko ti imamo?
pokretnicu. Alo? Evo, krećemo iz stanice. Sad radimo tja. Sad idemo hoditi pomalo tim Vanošom. Dobro, uglavnom sve ti je po voznom redu, nima odstupanja. Ja doli pa sad već ću ti javiti. Hvala Bogu. Nekaj mi se daš da čakam gledaj. Četaš katuma. Samo sad slikam kako će mi se ponesti ove tura. A sitno peljavice. Ja to pravi prije se sve. Koliko ima kilometra? 80. Ale to se namiro još. To dele kilometra. Ja sad probam, peljati to dosta veliko se ponaša na cesti. Teška je, ona je napitana. Prva, naglije prenači, tako. Normalno. U petoj po 2,5 milijara giri koliko je? 110 tako. A nisam koliko je to, ne. Pa mi Porsche koliko će? Ne rabi ga za pati. Ja to smetim. No, ti ono na dana povuče naprijed po... Veliki opet moment. Joj, da mi se ponese dobro, jedno dva, mislim da mi ne stane trkne, ja sam umre. Jer je, postoje ti mafjeri ki je sklepio da delate sat za 2 dana piše. Kako to stoje, ne znam. Se rekla 2 ili 2,5 je? 2,5. I cijena nje se oko 6. Ja znam, nisam mogao usporediti jer nanka jedna nije bila u butigi takova. Ja sam to usporedio sa 1.2 benzin. 1.2 benzin su od 5.500 do 6.300 cijene se kreće. Za 2 milijara 99 ili 2 milijara i prvo sve tu ista cijena. Ja. Zavisi od kao i stanje. I onda sam rekao, ti za 20 recimo da je malo skup. Ima i ovaj Lokalna rampa. sad ti daj. Ima i neku opremu, onako ima električne polizače, daljinski, centralno servo, ABS, krovni otvor. Znači, možete se dobro.
Vlahom, kad se tiče karoserije, osim mijene ogrebotine na livim vratima, kao se vidi da je to par puti grebalo neki ličiji auto. I jedan tri početak ove od kamenčića sprida je bez greške. Moje je biti da je bilo to rano, da. Ne znam, ne. Ja sam tako malo pesimist. Polimenjačni, poznate pa sada čudana, papirčicama isto, na volanu isto. Točno je malo da je poznat samo tu kad ide žaru. Tek toliko da bi što pribiti, znači kraja. I tako, ne. Jedino... To je više opasno kod tih jakih papira, da ime 100 km. Jaki dizelaši, veliki, da. I karavapoli tih mali. Ja, rijetko kipi se s tim peljak, puno pizde. Isto znači to tako dostalo. Znači, opet po ježici se stegne da izbirivali. Toliko da se stegne, a? Sve i naprej je prava divljina. Neka kost. I zapad. Znaš kako je bilo to nekad ono divlje krave, mikije i tako. Konji, poluđeni, ovo tako. Tako delali mesari. A boja mu je ovako. Tako ga sila nekako. To je dobra boja za prljačku. Najgore boja za prljačku. Onako je ta boja, ali onako kao neka perla, onako malo kao skutije. Sad me je jebene. Daj mi je sad. A dobro, Hyundai ima onu boju Malo prema kako. plavu, ima crno H, to je kada pri naglim promjenama temperature hita na plavu noć. To je mjesto, zato nije metalik, to je kao isto bila neka oprema kad ga. Ja dok se ja to služi. Ko godište? Ovo je 97. I stariji. Da. No isto solidna makina. On ima full opremu. Takav bolnik unutra. On je baš limuzina. To je bi nice.
u te godine najskuplji Hyundai ki se proda u toj godini. Bije salonsko vozilo, novina da se privuku, pa kupiš onega jeftinijega, ne rekreata. Bez opreme, s manjim motorom i tako. Nisam da je ja loše Passat cijenim. On je meni 80 milijari mi stoji bez kvara. Onda su se pokvarile par stvari. Oko motora niće ovaj isto modela motor po prvi dan. Ali mi biš alternator, milijari 100 puta da to. Sad je original ili sad drugo? Ne, mi ga je reparirat cijele, da sam servis, remont. Šta je gledajte stavljeno na kraju krajeva. Bila mi je stvarno neka elektronika na njemu, to je bilo 500 kuna. Mi je rekao, Da, onda ti leža je promijeni. i četkice i sve, je rekao, ti zajedno čekam ja da rekao imam 2 puta i meni sve preko milijardi 100 kuna. Jedino na Hyundaiu mi se bara da tek mora pojeti klimu na punu. Sa tokiem 300, to su dosta projektivni. Ja, jer nekad na jedan je delala ledeno lipo, sada moram staviti na 3-4. A kroz govoru da svakih 3-4 litra da treba, zato manje pa sada evo, ja ga imam skoro 5 litra. Ali 215 šipa. To mora biti, ne problem. I lipo je dela motor onako, da. A ćeš prodati što kako u Lonu? A da, je lijepo onako, već ljepote više nego ima. Sada ima malo mesta. I, daj. Ja, ima. Ali dužina koji Mondeo. Lijepo. Sam ja bi parkiram pored Mondea. Onako sportski izgleda, to svi taj Ne, ma ima on ima valje ovako ovu haubu. Ozada ima mesta, prida ozada Vojvođić. Mislim veliki dosta. On je... Pa ono, kod 2 inocenti je drugi. Dobro, on inocenti je onaj ko 5. A malo je. Znaš, gleda ma nije. Pa košta toliko. Koji je toliko duž, ma nemka toliko počet peć. Da vidim da snima i služi. Ja? Pa, registra Angela Voce. Sì. Così dobbiamo stare attenti a quello che diciamo. Ecco, parlate ormai dei piatti senza zuppa. Najbolje mi je bio u Bulinac. To je skretnično na proto. Još imam par mjeseca. Sad mislim dan dole. On to gleda, raš slušava. Ja gledam, on govori, ali je dobra ta fonda. On govori, nije to fonda, piše T. Sam rekao, ali fonda ima uspravni T, ovo je malo pijan, to je Hyundai. Ali sve jedno je dobro. A osjeća vidjeti kutina.
Ja. Ćao, Neumann, ako ovo Isto kao ni traktor. čalom. Nakrojno plastiku. Od toga on malo podiže mu kran, malo Pa gore, ja, malo sve dole. gore, dole. Da, još na tem petrolu mi da tako neku kartu kad je piše da je stvoren servis na 80 milijari i ono navedeno je kao izučesti remen, izač pumpa od vode, kao reka to ne moraš izmijenjati sad, a to je naš nivo ulova, to će ne. To je 2 milijara kuna. Sigurno to je malo manje. Ne znam, ne. Remen, izač pumpa vode, delo, servisno, ali sam mu rekao je, moj da ne preveslaš koji nije, reci da nije ne znam ti me se nije za igra, sam super smirati. Oni valja imaju svakih 80, kako se kaže. Je rekao 100%. Koga sam vidi etiketu na motoru, ono što stavi mehaniku. Taj zlat, A? ti koliko leti. Da. 31. A nije ga on ga nema mica. Njemu je kupi. Ne znam. A ima još jedno vetu. Neko skupi baš. Renault 22. Prošli bi motor kada je. Da sam vidi da jedva čeka da se nje. Da mu gori. Do doma kad smo šli poli mene, ja sam iz motora, ono, na pola puta, smo pasali tamo, mislim, neka smo ajde, daj da bare do tebe. Pogače se s motorom. I ovi šefi kipa, vidu, da su on je rekao, Hrvatije da mi ga predao. To ne je popravljeno. Ja meni se ga malo što ja vijem od mene. On je 30 milijari euri, ja sam mu kala 30. Povuci potegni na to kala. I tamo što napravi pin, možda je ima vremena, pa možda malo razmisliti, onda je kala. Malo glumije bilo bi išlo. Motor je dosta mlad. 2 milijara i drugo. 8 mjesec, 9. Ovo je 90. Jedino će mi je biti za kamijak. Ovo drugo je sve se kamijak, tako da nije dvor. Jedino pogleda taj činko da je neki to znate ono ljavona neke posidača da.
Sira plata, to je i Italijata plata. To se glava. Klin, automatski Ja. klin. A mislim, ne bi, prije ovoj brzini bi se moglo, da. Ja, ako ne skoči dole za pomati, opet ne skoči. To je bila od Javnica, rekla. Već, da. Za čaj je tu tako ograničena 30, ali čega? Da. Pa moglo bi to bolje. Bi mogao, snijet bi mogao brže kući. 50 km. Makina opet je, znaš, teži. Je širi. Neki osovinski pritisak, ima malo. Da. Da, ovaj ima stire osovine na 40 tona. Znači 10 tona po osovini. Na makini to sad da. Stavljaju cijeli. i manji razmak. Stare doma večera. Ili cura, nije doma, ti. A valjda neki će. Ako ne te ja pasno, još nije da tek. Kad budemo mi hodili za doma, pa ću sve zrikat, ne znam, ne. Joj, nekada ostanem lupo glavu, me baš zrikat. Ilustri. Mata Jurić. Dan prije dojde i dan pogled pojede. Koliko to ne znam. Lijepo vidi da iza je vidio vani da je pijan isto u Perecu. Znači, dalje u stolicama, normalno. Međutim, sad su vidjeli ovaj duru potonima, već u Rusiji je tako s time gledali doma, ti ja koliko ni to znam. Svi kako prvi grad, kolicima od Pereca, žena i ono tamo. Ide i autor biva i sviđe se koliko voli. Ne znam da kiša familja pokraje. Ja pa šijem druga. Ne verujem da je stigao. Slabo. Koliko da je živ. Mora biti preciziran. Preciziran ne.
pravi frižider. Nemojte misliti. Model ovaj baš sjajno. I čak kamo reka, Josiš koga da gremo. Na trge, to je najbliže. Tamo ima kutika. Jedna šutika i štarika. Kopit jače, ne znam sve. Opet imam pojtu, ja tako i mogu ne da se bio sam tam pomne. Nekemo jedan ritmi placopu. Čemu im ponesli? A? Čemu im dali za biljak? Ne, kolo od plakine. Kolo od plakine, ja. Gdje nema kola i mogu, i kažem ovo pao je. Da li ništa od šefovi danas da s nama. Sad je to prijatelji, oni šefovi za like one. Je prekretno. Nije interesantno. Gdje je pika koliko? Da su bili dalje put da puno. Ne biti od šefovi. Da li sve neki? Do sad sve izvaredne su bili dali sve i sam. Oba dva. Današnji kad ne. Će biti tako, će. Hoću na hati, ja. Imaju svaki mjesec mjesec. Je tako. Najbolje kad smo hodili u Rakitove. Sad tamo vidjeli svi. Aj na hrpa tih šefova svih Glavu nje. na glavu. To boli. Kao for. To daju meni da ja nosim tasku tako. Konce i mižola. Ja sam njima rekao. Ja sam rekao i dalje. Ona je rekao. Ja sam rekao kože. Ja moram napraviti. Ali ja konobar nisam. Tako, ja ne odgovara, ovo znate, kod da sam znao se sad, nisam ja znam, ne, ali ja sam ovaj greka, štete, ja ću dati ljudima, ali ja ne moram glumiti to ovako, šta smo mi to, ja moram, znaš, onako, staviti na svijetu, ma češ, novo sam došao, znači, mi plaki našu novo, Onda. to je, Pa mora biti posebne kazne, posebne mižovi, posebne kolce široko, kada ne mora biti. to su bili ravne litre i pol uske od Adenske i to. Ja sam je počet pijača, ali ja vidite, da me to ne ide. A ona je prišla, nič rekla, znaš, je prišla tu probikat na čileta i ove. A ovi tu degustiraju, znaš, i će ide, na prišla strana. Ej, to je samo pio, to briga mali, dela sve, tamo proda. A ja sam izdavio rekao, daj se, mi dug je put, bit će tega još po podu, sam rekao. Slikao malo to. A jedino što ti je blatno staklo. Neće se povećamo. Tako, tako je. Sajci, prisvaćao jedan štit pak. Kažeš, još lipše bi mostaviti, ja. Najbolje mi bi stari za tega Peugeota, kad sam mu rekao da bi za 206 dizel. Pa da, račune se kura, sad palike daju, svega pa, totalno protiv, znaš, jer poliče ima pizdalije 206.
Znači, samo je stare, njemu je to sve isto, to znači nema ja. Koliko biš dao, pa dao bi motor za njega. Uzmi, gledaj, obrnija ploča. Uzmi, daj, nosit ćemo, to si još išao bi rekao. Dobro, to ti je super, bilo čas. Onda je za kariolu ko će kambijati. Perima je kolao. Ja ne bih spao mirno da mi sin pelje motor graviran čista. Prvojimo ga, val, sa 6 razlog, kako 30 sutra, neka ti ga putimo. Malo je rano. Bolje da bicikletu pelje, znaš čemu? Jer mu jačaju noge, znaš. Jake pobiti, dobri. I prvi na uličku trkat u bazu u federaciji. Da je rekao drugega da je bitna da je na kilometar i stisne. To je šiba onda pun gas cijelo A ja sam još bi on ima za još jedan džip. na nogomet igrao sam. Ja? Glavni nogomet, baš mu leže. Da je Šajo vidite, to je kraj nekad. To bi trebao koji tamo malo jače ekipu da... Čovjek, šta, Šajo se kapina, vidi, zajedno ima pokrete i to. Da ima možda. Što je? A čaj, 6 raz osoba? Sam ti koji si. Rini ga... Žuri. Nije mala stvar, znam, žumi. More u Žmilju, recimo da igra dobro za juniore, onda gre u Pulu, za senjara recimo. A koliko neka se pokaže dobro, on more, stavimo reći da sutra živi do tega. Zerman mu stavno ženjene sestre. Mali je fenomen. Znači ima daleko, već ima 20% najbolje u Žminju, sad je u drugom srednju. Ali ima srca do bavi, mislim. Ima taj šut u srcu. Vidite ovaj to prošlo. Izgled pakitovi. To je bilo pranje dosta. Još tega ljudi. Sad za Jakovlju spremamo feštu, ja i Marka, neku fešticu kao. Za konsultere. Ma ne, x tehničar ovaj kako mi dojde, opet 6 samo dosta nas je. Na Jakovlju, a meni je ženska grena na pigeću. Reka greš malo, reka ma nemam stav kući. Džipa tupa nije, doma sam ne ravi nikad ja neću. Ne počemo cijelu noćemo lupovati. Ja nisam počeo leto dan lupovati. Ne greni će nikada. Baš nikom prije do te fešle tako u selu što... Da, prije taj jako uvijek čekam. Ja stvarno, ja sam im rekao, ja sam gledao doma, meni nemam šta u kući. One samo stare muziča. Zdaj si ispod doba, onako baš počne mi se ča našlo, ali sad... A vidi, sve stare.
Ciao, dijelo se koje se dosadne more znači. Tu posuditi te bragete, dijelo se. Ja, neke lipše onako bragete i jedno košuljicu i sve to. Mi se snaša vina, ali meni se greje jako, ne? Tamo glumiti. Još pa pustiti kako je graditelja. Lijepo ono nekad sam se zezbava, ja ću... Kad je nekad ti uživaj i sve, ja ću tu malo tako tijed napraviti, popešiti. Plinovod, usaj to palo. Ona je rekla dobro, a dobro. Sam rekla, mislim, nemoj uživat, dobro se provjeti, sam rekla. Da kapine, nemoj previše uživat, sam rekla. Njemo da su bagari popavili. Kako su to uspjeli? Qui stanno facendo per il gas. Sopra. Italiane dovrebbe. Italianska firma. Una città italiana che lo fa. Nova Cordoba mi se ne dojma neće malo. Debula je, a čuda troši. Potrošač je ko... To je stare, svake, onda pole potrebe, recimo to sad već na drugim stoji nove motore. 1.5. Ova moja je platila 96 milijari kuna. Ovo je zela. Novo je zeleno, ja vidim. Što se tiče snage i ubrzanja, ni nanke blisko od moga Hyundaia. Dobro, on ima 20, ne. A 15 konji više, ajde. Ali nanke blisko. Jer nije ovo ni nanke, mislim para da ovo nanke ništa što je. To je klasičan, a nanke blisko. A što se tiče potrošnje, isto troši. 8, 9. A preko 7, samo znači. Ja sam s Hyundaom dela, ono vrijeme kad je za 100 kun bilo 13,5 litri, tako nešto. Da, sad ide još i manje, sad ide još 12, 100 kun. Ja znam da sam like dela 200 km, 100 kun. Na 200 km da vidiš na benzinu. Koči neke pute 180, neke, ovisno kako pelju, ne. A za ovom Cordovom, ko napraviš 150 km, to je već dobar. Tako da nisu zapravo nanutra sve špipe, one plastike, samo ako greš malo pogrdeno, ono sve se čuje... Da, nikad pera, Ovo je ono. Plastika.
izvedba, baš se vidi da je jeftina izvedba. Ja ću to pustiti tu, moram pustiti. Možemo staviti u hlav, možemo prikuti, staviti tamo dole. A mislim, čekaj, Da se manje ovu vidi. boršu. Tako, ja da se manje vidi. Pa dobro, A dobro. ovo si mora za sobom. Tu mi je, Oprema. da se presloči, ja. No ja ću se to presliti na vašu. To će se presliti poslije sve tu. Čak tu da se obijecimo puno formeta. Ok, da, to je najbolje. Oni zajedno. Šlape i ja. Čaj, jedina reći da smo prišli, ja. Moraš. Se moramo malo oskužiti. A ne staničite, Ne? Luka. Adesso espresso. Sì, nimamo postaje, nimamo ostaja, nič več. Daj, že to nekako napiti. Ja čaka pet teplo. Ti jo pište. Ali ja, pa dok ne hladi. Kad se pisti. Do lupoglava ne bude ohladi. Ma gremo misliti tvoje. Čak, ali ipak nešto djela, čak. Je, ma nekaj. To bude čaš, ne. Pa teplo da ne nosi, na? Ne.
kod Apete dole. Questa porta aperta vicino all'aria dentro. Aha.
Možeš zapirat vanje vanje. Ajde. Tu smo kilometar.
Dobro.
Moje može još biti isti. A da, ali ima ja plan. Ja Marko fini delat tu dobu prilično. Neka mi barem malo tornaju. Jer sam me zva, šta greška ovo će raditi. On je delan, ovo ono, pa ne znam kad ću priti doma. Daš, govorim, pa, pošli mi ja, i vas se ogreba da dođem do šume, pa ću me baciti. Da, je rekao. Samo da te sada mi poješ nije dobro. Kad ti nije teško čas, znam. Ne znam koliko ti je to put, čas. A isti mi je kurac, isti mi očaj. Ili te peljen u špinj po novo, ili te peljen u šumu. Sve, možemo da. Iz šume se vraćam 11 km. Ako krenu šminjom mi je isto 11, 27 nazad. Dobre. Hladilo to pijača. Pijača se je hladilo. Jedan baš vesno vešan ovako pljan. Imam ono pijanu i tamo je čaj. Onaj čaj, jasno. Baš tako pitma. Ja sam pun te kuće ne meni. U vode. Ča bi ga veljalo malo prtati. A ne biš ti ga ko došao ko me nema pazino na ko malo. Ča bi rekao. Da bi dosta bi. A bi? A ne bi ti. Nema ti. Pravi ću taj doma da ja nisam nije. 15 km. A ne, ča, cijeli dan se u moru, nešto kontaktirate. To je drugo da, ne, ima 20 dika. On je mlad, dan se ja tamo ima već pelja s njega, peljana što vidite. Meni njega nije neugodno pitat nič više. Koliko je on nik pizdarija, čo nije stoji. Koliko će me napravi budalo. Viš, ja, neće mi, odbit mi neće, jedino more zglumit ča. Ja. Ali mu je interesu jer bis ti ja poj van, nima s kim, nikoga neće. A mene je što prije Nuru me zvao u Gulinac. Već 2 dana me išao da mi tornado dug naš. I u Gulinac? Ja, samo posudi 200 kn jer s njima za preživu, to treba biti sa. Mogu poslati, 15 sam doli, ono je ti čas kad je pita sad. A viš, 2 dana me već iće i moram ti graditi. Pa dobro, neću ja sad dolaziti do pula da mi ti daš 200 kn, ono reka. Da se brineš. Ne, je pošten, je. Da, ne, pravi malo. Ovaj ti mi je biti gova, Marko mi je biti gova 300, 2 mjeseca, 3. Ne gubi. Pa ja, njemu je problem koji na banku digni. Evo, da ni već ne računao toliko, daj manje. To je. Raje mi posudi da ne digne s banke. Jer on, ne more mi on reći da nimaš ovdje, da mora posuđivati od mene 300 kn. Mislim, biti dužan, koliko vremena. To je da ne digne, to je taj sistem. Imamo mi još vožnje, ja? A u ovom poslu. Stvari ne. 10 minuta. 50. Ja, 50 minuta.
lijepo, da, zaslužite se. A ja sam se tamo snijao tada. Da se lijepo, da se zastavno. Ja ne nužno svjetlo, tako ćeš malo pa će biti oni tuneli, neki dalje. Pa ne, još jasno. Ja? Tuneli još Ja. 20 minuta. Napravim ja ovo bip da bude da utječe do par. A ne, s ove strane. To je slučaj. Koliko je da bude? 15 minuta, 20. Sigurno.
piace. Adesso stavo filmando Ciao.
sad su dobili zraka malo. Sad su bolji malo su dobili zraka. Pusti si. No dobro, čajmo sve ovdje. To su betonski pragi, ja? Znaš ti da me rovina, on je njegov toba. On je još. Te glavu. Ne boli me glava, ne moram ga smislim, ne boli, ne mislim. Ono je dobro za pustiti čaj, evo te. Ja. Kore da. Dok imaš jednu već na pol, ne, a ne za nič 3 kune, ti niko je ovo traži. Kar. 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 Ne znam koliko će on još tega položiti večeras tamo. Još toliko, pa i više. Pa neće čuda kako da ovako piknik i ovako i... Je li on taj ide? Ja ga nisam vidio. Da, ali jutro dok je prije nego... To ne bitne. A ja sam baš namjerno ono stije naš ono kao da znamo stiće ovakve naš. Ja. Čak ide, a ne stija, vidiš, čak je njega. Najke pomiri. To je valjaka, je zaprlo toliko tega, ne. A što još ima izdržljivost, ja mi... To je svaki dan, to je koliko. To je pola rata, to se da loče. Ja. A da čas djelaju ti ljudi, samo da je lokalno. Ja kad sam u kompaniji, ja bi nitka dosta love, ali drugi dan neću pojti, i treći dan neću. Da nećeš koji 10 dan. To znaš da si 3 dana ili 2, prvi to je. Znači, uopće taj mislim da ću pojti, mislim love. Drugo je na delu na tapet to ovdje. Nema šanse. Ne, to se zbere ono. Nas marenda novine i ove dvije kurice dole, ovo čas. Toko nista ovdje jedno. A dobro, nema već, kaj. Ja sam brži za nas oko 150 jer sam kad sproji sve i jaču lupoglavu, znači i marendu i ovo i ono i ovo tu. Dobro, ja mislim da ne računam još plin, tako da, ma nema veze, taj plin. Ma je, preko 100%, ne radi jako, ja baš mišlja 150, ali dobro, ja sam zadnji put potrošio 150, pošli, kad je bila kakova 500 ili čas, to. Ja nisam, znaš ti da sam ja predstavljaš da je on ono, ovogu kad je počeo povidat sve storije, svi njega god ko zna, svi god je neki želac, neki Padiljić, ja znam. Pre neki njih. Neki su propasti. I to non stop, uvijek htio u biti, oni su njega htili u biti, no znaš, šta da htili. Ja sam tako opet sad da je on naš ono, to parama je. I ča budu ekipa, znači Darko i Opet su bili treći. Igor je bio treći. ali Igor već se para da more koliko on ima skupa. Ajde, peti.
pričali ova dva. Nisam ja našao ovih. Kad su vježbali dobri za sketičara. Oni su vježbali polipaje, valja. Jedan put je... Nešto su se ovi kamijali jer smo bili sigurno. Igor mi je vidio instruktor. Su rekli... Dobro, poslije su čak dodali, ajde, da bi bilo zanimljivije, ali ajde. Nešto mora biti od svega. Da, ujutro, tijekom jutra da se izdera skoro pola boce rakije. Da, ja. Dokle, uz marendu i onaj dio oko marende da se je popijeno 3 litre vina. Onda da je ono malo počiva. Onda je ono naš, ono na večer, naš, nakon pred večer, ono od 5 do 8, 9 časa. Da se popiješ 7 velikih bira. I prije spavanja da se zdrma na tamo rumal konkurent. Kao zaštumit kriva malo. I onda su pinili delat. Ta je ruka je njegova škola. Oni su išli, znači koliko on tega alkohola ubacio u sebe, jedno brdo. Oni su išli spat, znaš, tamo u onu sobu, a on je spao na bloku. Jutro pridu oni za 0-0 i išću ga, nema ga više. Znaš, da je išću niga. Dobar večer, Srećko, i sad smo ga učki. Tako da... Okej, ajde. Dobro. I znaš sad, a i klinci su malo kasnili, mislim klinci stariji su meni. Da. Su malo kasnili, znaš, ono, trafjaka, ono, znaš, kao kod Igora je lako, jer on ki je sve pušta, ono, ki je zabavlja. I ono, Pajo ki je naš. Malo tjera onako da rade, znaš, dobri ste, odlični, ovo, ono, a popimo nešto i to je to. I oni pomalo, zadnjih 10 minuta, znaš, ono, idu polako gore prije 0-0. Ja znam, ili 15 možda, ne znam, neko niko. I dođu tamo, nema ga niko. Oni gledaju, ništa. Čekaju ga, oni počinju da je kukavice, nema ga niko. Nik je vlovila panika, što znaju postaviti za vlak reča. Nič oni, znaš, nisu još bili polej. I ne da ti oni sprint, boka i ne da se ko stupiti. Igore, onako, da to je odlaž. Su rekli da iz one trave, onako, s boka samo jedan put su zašla, onako. A to je bila zima, znaš šta? Si hladno bilo u gaćama, samo gaćama. Ako neko nisam sjeban, je reka, ujete, su ga pitali, pa čade baš tamo u travi? Ja sam iz KBC včera, nisam ni van naj. Pa sam se tamo, sam se posra i kurem, sam pa na bok i znaš. I jutro se diga, drugo se nije zaledija, znaš. I onako u gaća već jedno, sam sjeban. I nešto i šat, reka, ja rekao. I vali se sredi delo, ne. Ali, čovječe, spaje cijelu noć u gaćama vani, povni s njimi u travi. Onda stvarno je gdje ih melo čak grijati. Znači ja sam bit tako za vrijeme radnog vremena, između 13 i 14. I na pijači, ja popim jednu paštaretu, dvije, on se drmače čini velike bira, njemu niko zna tiča, pije, ne se vidio, otvaram to, znaš. Ne biš rekao da je to pjeca nečega. Majki, i normalno govori i sve. A sada puh neki zna koliko bi pokazalo. Ali ne, i oci za nas da je malo pojija i da nije srce da je pija samo piru, ništa ne pija. Nego ovoga je malo prekidalo ipak. Toliko je popio, 4,5 deci, znači to je 4 deca. Dva deca. Duple, evo. Duple, sve pije duple. 4 deca i koliko nam 5 bira.
Malo je vina popiti doma prije noće, možda početi. Ja bih bil lega. Na postu. Ja ne vole, samo onu rakiju da popijem, ja im bi gotovo, ja im pa dobro. A 5 bir bi mi bio onako malo naš. Opustim pijaka. Već bi mi se poznalo ko očima. A uz one rakije, ono bi numra. Htjeli se točno gledali. Pa da, šta oni znali što mi govori? Neke jedno ime ti koristi. Znači ja sam mi pominjao. U Lupoglavu je u 7.24 i u 7.25 ide čas. Idemo dalje. Moramo čekati prijavno. Moram, ali priča ono bude brzo. 13 minuta, 40 i sad je uzeti 7.40 i u 7.50 krećemo. 45 imamo objavu, 13 minuti gore. Čekaj, mi ćemo znači, mi ćemo 7.40. 13 minuti je ovo vrijeme koliko je bilo? 13. Lupoglavu bi tek kako je čakat priđe. A, mi ćemo hoditi po čak 20 minuta. Manje. 13, 14. Mi moramo biti. A dobro, ali ono, sigurno ćemo se zadržati nešto u Lupoglavu. 5 minuti, nisam rekao 5 minuta. Onda 15 minuta. Ja bih potpisao da delamo tako svaki drugi dan, cijelu sezonu. Ja samo ne stakovim trošku. A bi se kontrolirali, kada kao put hoćeš išli samo se okupati. I da bi opet svaki 5-6 dan potrošili bi ga 100 ili 50 i tako. A dalo bi se isto tako se zabavljati s 50. Jer mi smo lokali samo da ločimo. Aš... Kad gledaš da svaki obrne jednu turu, ti je dosta. To ti je 3 ture. 3-4 koliko ne smije. Nek smo ti obrnuli ne znam nijako. Sad imamo tu lazu, znači najmanje 10 minuta. Ja, kada je objavio? Ja, najmanje 10. 4 minute. Ja, baš želim da ću zadržati 15 da vam na njega. Ja i ti ćemo biti pomoći, Onda ćemo pozivati. Reka, ako si blizu, će ga zadržati malo. Svaka čast.
40 za bit, može se sada Pa shvatiti. nisam rekao. Slabo da. Ja ga rekao mi malo da ja neću želiti. To ne sjala on jasno. Pada na što ono vrake sladak. Jo, sad će biti problem. Ajde. Tekućina je, sad. Kaj se pravi da ti križ den jedva pomoć koji čal jedan, on ima obdržat onako, da će on Trebalo biti tako. Ja. A ništa mu je, čuj, toliko se tepio najkompresor, toliko... Trebalo biti nakrkat. Znaš kako se spočetka ali potrebno. Čuj, to ne je bilo teško I kad napraviti. dela cijeli dan makina, onda nešto ne drži. Čim je ovako biti u redu. Je trebalo spuštiti ovo vanka, Da, ima ovaj plik. a da, ali moraš, znaš šta moraš. Kad spustiš ovega vanka, onda moraš strizati onaj sušionik ima, znaš. Ja. Onda moraš ono, nešto na pritisak ubaciti da to, znaš, dere sve. Ja. I onda mu daš plina koliko mu radi. Ima neka skala za taj kompresor, toliko za taj stupak. I onda dere koliko. Pod pritiskom. A ako ne kapijaš taj mali sušionik će dojde od 50 do 200 kuna da koji i da što pa kompresor. Jer on se tokom vremena se nakrka. Ja. On je koji je u filter u stvari. Treba se to na leto dan, u servisu Bogu. To sad cingivaš, če ne? Sad cingam, ili? Sa onim, neka mješavina bakra i srebra, autogena. Aha. Imaš, To se topi. Da. imaš neki kao bijeli prah, ako ćeš s tim manje vrijednim metalom, ne. A ako vidiš da je zajebano, onda sa srebrom. Za njega ne rabi bijeli prah. On lovi kolo, mislim srebro, ni to pravo srebro. Ali ima neke pinje sa srebra, škarte ga kao. Dobro, zagriješ, zaliješ, pogled, staviš tu, mi smo to zvali puniona sad. Ona napravi veli pritisak unutra, detektor laži sapunica i po spojevima. Iako nigdje ne dela balončiće, delaš, pustiš punionu još jedno 10 minuta da ga pročisti i to je to. Staviš unutra i na koliko rabi. A isto što je majstor je, ja sam zna, ja i mi stavim tu i na koliko je za taj frižider po skali i gotovo. I bi se desilo da ili jače, ne pladi prejako, raš, kod otkivlja, ili da malo manje, kada bi prišao on, raš, bila taka, ga pogleda i... Znaš, na osjećaj, ne, kada koliko li. Jer neka skale su, ali... Nekad je... su malo drugčije savijene cijevi, zajedno ti je manje prostor. U desecima i tako, u tikama, ne. I tako, i šta ja znam. Je stari majstor kad čuje dobro koliko su repre teče. Ja i to isto gledam, ja. Ja sam po skali delat. A isto je on je rekao, ako je stariji kompresor, da daš malo više, jer nema toliko rač. Prik kapaciteta. Malo da, daš malo više, da se ne muči. To je novo, mu daš po skali, je sigurno dobar, ali kod stariji, više na taj osjećaj. Pa nema, meni nisu hodili baš ideje, znaš.
Meni, ja sam bio skori jedan motor, sam ga krivo spoji i do tada sam imao averziju. Jedan drugi mi je bio puka na pravi strani. Mislim, ja sam dela koje vadi, ali čuj, ne bi sam ja imao njegova letnicu. Sam ga bila izolaciju, znaš, na onoj gornje strani. Aha, duže dela. Ja, i sad smišaš se kućinu, prvo skopaš, ne? I dali šuta. I sad treba brzo zalijepiti foliju, staviti jednu ploču, gore tako debelu, želiza, i naslagati jedno, ča ja znam, jedno 80 kila utek. Da, to bi diglo sve. I čao, ja sam se domišljao da svaki put kako fulaš nešto malo, da se staje više, on je meni like naš, aj skoči gore, naš, ako su malo utek. Ja sam išao gore, ali ja sam bio fulat te kućine, poši jedan dec više da stavi. Nije propilo iznutra. Na unutrašnju stranu, znaš. Ja sam se veseli kad sam to digao, kako je ravno, kako je tvrdo, odlična izolacija. Kad sam otkra, Kuća. šta sad? Te, on bi riječi ne znam, ono, dvije to, vrati nazad, imaš kao tako neka, kao to je samo zeleno, kriješ i samo pantaš ovako i on je zaštošan, ne propušti. Ali, i tako, kao da sam imao neku... Kao neki pek da sam imao s frižiderija, a makine za prat robu, to su mi podile kometa. Njih sam obožavao. Ili one neke pizarije čo same peglaju kao brati, znaš. Ja. Makine za prat služe, da. A čak kapijat balinjere i takove stvari, to je to. A čovječ, teš isto. Ali je bio dobar majstor. Kad sam bio tamo na praksi bez dozvole, uzmi jedno 4 ide napravi tu blizu nešto. Po gradu. Pa daj, ne gre, daj. Čak, ne daj se dela. Uzmi jedno 4 tu dole, daš, kod one ženske namjerno. Pa daj, jedi, znaš da je luda. Pa baš zato te šaljem da ne jebeš, da te maltretira malo tebe, neka da uleža, dojdemo tamo. No, ti kad pošalje s mano, ne pomori da svi makne po škalama. Samo je trebalo neku prizarju staviti. Znaš ono kada ona ima kao neki, da se ne more dopriti ako, znaš, kod napon onaj... Automat prava. Ona prava, da. Elektromoped. Ne, to je bila stara makina, to je bilo u kurcu da je prespojim bez svega, da nikad... Staviš poslije, kao mi. Ja. Mislim da je ovaj kotpak, ono To sam ja doma napravio. ne, nije bilo rješenja. To je makina imala, pitaj Boga koliko, 50 to. Pićena, znaš. A nije loša, ono... Sad ona... A ima pogled na more, znaš. Joj, vidite kako smo mi to pokvarili, znaš, ribari. Ovaj naučnik nije zna nič, on, kako ribari, čak? Ja govorim, ne, pusti, daj, napravimo to, idemo čak. Pa ribari po noći dođu s barkama, kroz špinu mi uđu u kuću, znaš. I sve poprčkali i makla kroz špinu, kako viš. Ja sam ona mu je pokazivala kako je začavala vrata, ali kurac kad gledu kroz špinu. A taj jedni kad dojde pro nje, taj starijevan ovako stane, a jama, a dojde u forši kroz tu špinu, ne kroz špinu. Znaš, špina ima ovu bređicu, ono kad igre voda čam. A ona govori, moguće da, pa zašto ne stavite ovaj čep? Ja doma like stavim čep. Znaš, i ona zero čep, da ne gre voda. A i vriš, da znaš, malo ona. Ali je Vajke puštala mače. Vajke ti dala časa i ja sam tu bravo, ja idem sad ti naplatit ko ne dolazak, znaš. 90 kune je bi dolazak. I nije bila dala jedno 115, kao 15 kun za pjaču, za meni i prega naučio. Aj bi dobar, taj majstor, smo bili poli njega. Aršiptari, da. Ono, sve je, delali smo mu isto frižider, smo kapivali kompresor, znaš, to je 1.100 kuna. Tako je. Tada je bilo 1.100 sa svime, sad možda i više. Može radi konkurencija sada vi, ali cijene troškovi sigurno malo veći.
da dođemo što prije. Pa ako možete, čekajte, ja znam, ja znam. Okej, ajde. Kvadra zove i za vama. Ne, Saša me zove, reka, čekamo te s 15 do 100%. Ne, značaj je to... nisam niš pitan, znaš. Može računati da ćemo kasnije korijera, da. Pa ti spade Jack, ha? Ne znam, ne, a može stvarno zadržati, pa zašto? Čekaj, nisam pitan, znaš. Kaj tu ga 3 minuta će ti zadržati, pa me dokazi. Pa ja. Da. Znaš, čekam. Dojde ti modelaš, znaš sve, on zmagi. Samo želu dobro. I nema ga. On je na tržnici, nema ga više. A samo on ima logo, a njegova žena ili delo, gdje napiše račun, znaš, oko milijari 57 kuna je bilo. I još je na pol dela mi je rekao, ćeš ti da će nas probat da jeba, taj je rekao. Taj Edi, taj majstor je rekao da ga zna. Pa nema njega, ja nemam da. Nemam ja para, ovo ono. A reka Edi, ama nema problema, meni je valjda čudno bilo, znaš. Čemu uzeti televizor? I da će ga zeti. Da je našlaš ovdje u eurima, u onom gdje su bile marke. U markama mu je patila. Uzeti televizor ovaj luđak. Dosta je jak, ali je zeban. On je, znaš što skući, on je štinjana. Štinjana. Kako toliko ga vidi, no, sad dela za gorenje, jer nam je propast servis, znaš. Čekaj, to je jedan jak i bucko. Ne. Ima ovako malo mišićav je, znaš, ono, dela od kad sam vide, ali nimaš, ali ni debel onako. Ima lase, znaš kakve ga sliči, na Kekića onako nešto. Edija. Da. Onako nešto ima i lase i sve. Ali dobar je tip, je. Moraš ih obavijestiti, nek se pripreme. Ja. Za 2 minuta da smo na licu mjesta. Da. Finita. Ecco, vorremmo sempre riesci mi sa quando